nake ri hari ataheirwo uthako wa mwiri ri ahenga yangi kuiheria kihina ngai mwega wimbo takiri waita mwamukiri neko ya kigondoro ndaga ya hau mukiuga ati moge biyo na ne mwana nyoko mwetu wa oria keke na ne muona Mwathani ni akoya kirete charm thini wa mundu wothe ika undu ga kuguciririo cio no ngikamenya ri niko huthiraga na muno ngiaririo horo wa rumeri you cannot have everything you can't have your cake and eat it no leo ni okoraga riri arume meho iria metagwo handsome no arume we are strange tutihota kuona o handsomeness wa mundu mwe kiona atia how ona tutio kuona guoki but the ladies mwetu ni akorwo cio ngina we uni athakara they can tell arume matire maitho makuno thaka wa mundu rume matire I mean it would be very abnormal anyway very leo we borrow notes kumare kwe mehuhu ya itura word of mouth eo ria siasa modo oragia marauga atia goko mundu nawe kawambo ikare iguru kawambo iri ukigwa karaino ni ihiri no kaigwa ire tu de maganaga kade ukona kadere is able to command some crowd ni ahota kumonuva ihenya ukiraro me ari agi tondu we ena looks ena tomaso go ekite tukuzo twikira onekanyira tunyitite Yone kagi dhuri uguo kia to pin style turia twa manyari ena style eta gotera atira ni kana hia line eta kati ri yake ne igaga naturally yes alafu akoro na kindu kingi tweriragiria muno twese akora gitego sideburns ndio rwetemagirirwo ha iharurukite tairia cia ngojiri wa muciri ndio cio ciendagia guoya muno and I understand iria tu ni maciendete yes menete mutamburu ko cio wa gateru kanyitanite na njuiriga gukira haho ikai reno ati hindire thea inde toka kujana de Luisi ingi asakasigo kakugomana na hainioro ini ile tuli makenagio ni uguo especially mundu we nacio na itihana mugundo utari muvieke inde kererie e mundu cise agata macani no no kiri arume acio the tragedy becomes arume acio igiri na otia igi me umata wa shiringi ukikigia maundu mothe ari angi magacoka makurire you will rule the world na gotire tragedy ta mundu me akoro ena looks icio uri ahiki makiuga ne muthaka na akonda ri kanyamu tondu one uthaka uyu uri ni ukumuruirira no le waro wa barari ni uragia what's the cause ni waro wana watirikira iti ndure na indo cia gwathana instruments of power na nikiona arume acio mera gwathaka ri ni ukumukora ni ari history ya tuhiki a nice record from transition to the other mainagirwo ni kihingo yes atia karurundo ndio mko mahana riri kirafu kieru kiuba nagirwo tumaso kama agitoka but now they are very groomed no kona ndu ucio wa mutokari acemania nongi
Ona no cio ciarĩ cia macini cia jeshi. Ciĩna matawa matigaine. Rĩmwe inene. Ciamba. Nona uyo nake ri haria ataheirwo uthako uyu wa mwiri ri ahenga yangi kuigiria kihina. Yes, akirito akimuhuko riu nikio kiramurwirira. Ni andu we mahana imakia thinwa no indo ciake niramurwirira. Igakuneka shortcomings ciake. Yes, yes. Na utire tragedy hamuruma muthako tari kanyamu. Wate mwakire mwega no. Chemno iko githaka. Giti kanyamu. Ona gitige kuringa itheru. Remuthiete out nake muno ri. Ni muthiruke muthito wa karura. Utake muthi haria roi-ini mwanjie guikia tuhiga mai-ini tugamba. Akwati ni romantic. Otie ne wana. Mundu tangigutwara biva. Kana ndasi ya Samido. Na ndio mako gifted. Lyrics na ki. Kanua mata mega. Ikwirekereria wega. Ni mari gifted. Tangu mimi kuiria mwitu riborora. Oh kamwendo ai. Ai nyayo ai. Ora leo tungera muire tukarwimbo. Na ro ine wega view. But any limitations ya financial might. Nagitwara mundu nja wa mihirigo ya account. No riu noya matari looks na metu idori. They are crazy adventurers. And na makoro spontaneous. Spontaneous ne kuwa matiri ati mibango mingi. Ni okire ogwo ugia netwaro Kenya ikuru. Wego. Dio kwa ya ubis. Vela bange. Ile daka mota vai de tijega. Kia ida ilia ujai. Bruce Spring. Karani odo aja muri. Oya gatho. Gatho ni gatunda. Oya gatho. Tusemani aujiwero kwa mwai. On my dictator, Korea Mogozi. You see these, I had some Matari Kanyamuri. They benchmark actually strengths here already. Iko Kishiraniro. Mission. Yes. Chioneki. You need to go to Santorini. Itakuwa ndego twara kuri ogwo Maldives Islands. Chutifirage nawe ogwo. Ocio no gwo nduria riu strength yao. Kwendia guoya. Wari we agiri. Ona mati advise agwo. Ora tuthie ko muthi. No tu imautire tukaria thamaki. Na utemeko. Ale meruruka gwo muno. Matire etiquette. So there you have it. Omundu mare strength yake. What am I saying? Lagiri kuga atiriri. Uria wehumbite ri. Ni ugwikira go shamba. Yes. Ogakuhio shamba ucio no. Akirigwa. Ono kiaria mbere ya nduri. We very sure ni mara kwirorera na makad maya uria wehumbite. Na gomwe humbere ri ni ukoraga andu me perception itigaine. Tariu kwi andu we matangiuga we smart atakuonete na thuti matching.
ona gwe kundu thia interview ugakunyirwo kero nogo kana thuti muthuri uyu ri ndatamburaga nguo mithembe ngi maundu ma murehumba kiriu ri ti guka gwika uguo yes guku wathi haria uguo hana ri wira ndwi wona ukagwira hau uyu nakiroraga hakiri ri yo batara wekira thuti ria cietwa pin stripe na wamekira ukona muthuri ucio ni akuiyukia ya appreciate horo ucio onakera panel young man, this young man looks sensible. Akahuthira ciugo ta he actually looks visionary and I think we have our guy and he is confident, very confident. You see he even has some bairo. Imundu gokanginya na no tumbuku na mbairo ri tiga ya moka na tunyamumara ya mondora hahari yando matayo kagete kinoro ungona mundu roka na thimu ici ati ni ho arandikira noti ri manati tanga tambure kiu ni kiguta na tutingeta take that kind of mediocrity thini wa organization yenu ni wewe nanginya kala I think you are visionary na tiwa kuri ujuria nyingi short list him ate wauga wathomete ri that's good nyuthia kanitha iyo na diretio hanini nyingire thini wa kama ni ukoigwa very organized. I knew ndio ngi rono na njire bene ya chanurite wega naga kihenjo wega tiongo kita na kihinga kiria mutho ni gikihia na natazi ore Matio kagia this modern fashion trend ni ado rigid ni rigid tu tono guoka kendo ati ehumbe bana aniendi thiana ri ahuha yes na magoti mao mako makuhiriirie iru na meifuko inya lewe bagioka na igoti retare ifungo niki this is a sign of laziness I come no gutabago vunga ifungo ri ne mathabu gutwikira makambuni ino ni trend ire no oyo ni uguta eno ti fashion show ni okoigua uronire ifungo inya ni gukunoia and the same people but we can very offended na mwiri tu ra dress for the look for the look mwiri tu muno maria nyinyi lemwe ona as authority ni uhigari thori mukaga ni unyinyi uramugia mukamuga ona no iwa atumia makia no leu ni ago ikangia matuko na ndio niki marakaragia twalio hau twembera goge the mbog wefera omothe otothia atwenyitirire mikoiyo ya rubere tukiambata na ihinda riao ndio reke megangare ya mekanyeri ona akune mekuhe wanjambia kirame kanyemera igwa kona rucio nekora iha lewe hiyo marinda rere wena ihinda na hinya na gya kuhiuria yole manya gotiara ni kuna gaidigo ngingo ndio ratora na mavura na maura no kona turi akigu na twihotorete rithu we no convince this young millennials ate mundu no ekire vura na irahumbira kiria kire I mean crop top yangu nifunike na sweater. Who does that? Koja hood. Hood.
Ona atumia he meho ona ena dress. Designer. Very nice. Doing very well. No ni he mathaa me ukinyoko na ego tha karetha karia getagwo njomo. Tare atumia acio atiku ri. Ni othia kundu tare uguoka igongona gicagi. Ogoka na muvuto no etagwo dirty jeans. Ta kundu gathuva thiete. Big gathuva man. We ni mwikiri icio. Ni mwikiri dirty jeans kwa jama weekend. Wena gathuke mundu. Na muthe kienge. Gathuke ni nginya gutembora. Yes. Na muthe kienge. Na manyari. Riu athiete naguo kou ri. No ni dirty jeans. Dirty jeans ni mivuto iheko ihana you know. Dusty. Wakiorio. Woi modio. Wago wako. Matinero yo itikire unere ndaga andu. Neu mabuto jone kamanda mwathere mugutho uyu rutu horo wai. Ndege choka Nairobi hana odu muno to sambe. Kamala asha ma de no tawo fashion. Geko. Yo kai mugatua ni horo. Kwaje reu trend cio ciari urakora andu marekira tubibuto tugoto to pipe. Kara kunyita proper. Na gatopu kara kunyita. Gakugathite o wega. Yes. Kara kurania nginya shape ya mukonyo. Yoko igwa orio. Morio. Kiora the no kenora. Neke. Etondo nguone cia ikurega ici. Nongona tagoro tengi ucio ne thina. Nandona mama gwa rio na gathina kau. Igoti wekira iraka guku igokora niki. No ni rio rirauga riu. Kiraka. Tigotambuka. Acha, ndona ni gia gwikirwo iguru. Ithe kairaka twathinga marima nacio. Kagwa murathinga imaginary holes. Kwala zeru arokora na mivuto iho ire kiro tathiri kuota mwena umwe ni muraihu uyu ngire eneke wake umba ta mwana Karanja ndina muvuto mwena umwe we mwana we. Tuthogithi tungi tuikano. Yes. Tuto anko. Hario tungi we. Kata gwekira thogithi. Ndina muthere ke nguoni. Ndiakamanya nego kene wa munyinyi wa thogithi. Ikaja na vate dai. We post similar videos just like the one you have just watched every week. Consider subscribing to never miss out.